Promocija 17. čísla časopisa Za kulturu otrimana na Salašu Radoja Raoniča, teatralnog režisera z Bačkog Dobroho polja, a na njej učestvovali 25 počitovatele lirskog vyslovu na srpskim i ruskim jeziku. Pa evo, drago mi je što su večeras gosti na Rakićevom Salašu, na jednoj od toliko književnih večeri, a ova večerašnja zbog Svetog Valentina i Tripuna sa posebnom draži. Приємно було, я задоволений, мені їм жаль, да su mi žali, že pitali še це поєдний приз, але обов'язка було, že не можу цих 25 na to Salaš i odbivali sme ľudях. Organizatori najavili, že taki druženja na tot dzeň i na tej lokaciji postanju tradicijni, takže u budućnosti šitski zainteresovani budu mať nahodu dožiť švetočnu atmosferu dvoch svjatiteljoh na Raoničovim Salašu.